Shubor nakaslem jong unongsan hima. CM ka KHADC oba shambolang renja bapnsha shakila bathai kubor madagasni kalai dari chliu arja abusan halor gajing weng kamno eki nong trei ha KHADC bar gajing penrung no eki kumki nong trei casual ulaong bakidan sau phlaingot ki nong trei ki bala penrung klam ki sanction post bar na ki sau phlaingot khatlaingot ki dei ki bala thong kumki fresh appointee bar lai phongot ki dei ki ba shuthong pura hadien bakila trei kumki casual kumta ulaong hadian bakila lap bakini ki sau phlaingot kimshim na sha thong kam lingba ka sanction post naglang ka isi kala shim ka rai ban wing no eki khatlaingot ki ba shuthong fresh bari ki lai phongot pat ki bala sha thong kam pura hadian bakila trei kum ki nong trei casual la ailat biang eki ban beteng biang ban trei kum ki casual ule thuru ba ka jingakran halor kani kala long hadu sansien hadu bakin na shim ni kani ka rai ule thuru ba ki nong trei contract hapo ke HADC ki don hadu andru phau ngot tam ai ba ka jing si ki kalong lingba ka scheme ke baki yo kumta kat kum ka jing yo na ka scheme kila ban beteng yaki bakin pentre habakali shphang karam ka baki nong trei kila pen pau bakila shimram na ka jing rap ka district council uba sham borlang ulaong bakata kam dei ka kam jong ka office de college pun pilaya pai na kam ta kan wa ni chi chai ha yo pio bor wa na man ta ki tu ki do trei jong Wisconsin aku man sedang mai phang ni ka kam hadin baka isi ki jungi la shimti ni ka isi ki jungi na ko ka Wisconsin nagaliang ga junga kong CM bodi ko ni pring bodi pai ni ka establishment te ko ni kong ka sinjang ko ni kong ka ni le ko long la tha ni kong ka committee on administrative streamlining te ni committee ko long ma PIT ya ka kam jam ko office to Wisconsin baru ada chino hata ka komiti ka bang eleksyon hado sansin ka bang eleksyon nada ka sin ka bang kong nila pet nila ibisyan hado ka day banya tuat ka ka komperkhat ka day bang ka sebesar jong council bukan tartar tel ami issue halor ka jing tung yakini ki supply mut ki staff hamya po dis council jongi bad hakata ka meeting ka bang kong ami kum kata tinagaliang jongi ngila stang man budin shu But onge pimde ka bangirai shis senrai na art senrai hadi hadi santli ka meeting ka bangila syong ban perkhat kerpang ha ka badai pakata kar kom tungkam ya kiti ki sau plywood ki bar trayang ni po dis council te kita ki sau plywood ki dei ki kalaingot de ki bar room ki bar tung fresh de ki fresh appointee bai kalaingot but sau ban lai phongot ki dei ki regularize ki kaswa te hadin bangila bishar akani ka committee ka bangila ya shong tingila lapala magajing bishar jungi bakani ka jingtung ki kadai ka bakan sanction ya pos jadi kumta hadin bangila bishar bangila bakamde ka sanction lang ka pos te kumta ngila shim ka rai ka bakadu na kani bangila pentip ka recommendation na kalai ka committee ka pentip siya ka isi ka bagla shong panaglang isi ka shim ka rai bangin yakini ki khalai ngot ki bustung fresh ila discontinue ke service chungki pat dia kita ki lai pongot pat ki bade ki kashwa ki bala regularize ki te ni discontinue ki kom ki regularize service and then ni ai lak pat ki bagi lak penting yang kom ki kashwa kata tiga jinja kawai na penga cuba ka bangiyo kalau maka pisahi jeng discontinue kalau onsong kita kalau financially onsong kani pi ke jingwang jing pi ki na ka ta ka regularize ban pha na contract kumut ka dei baki company kampot kum kin don thung kam jong ka council kita ngala ong pi baki ni ki sau phau laingot ki barong ong pi ke kam dei ka sanction post de na ka takit de ka ta ka benta na dei wala den ka sanction post na kai kanon mi ikom ka ta ki issue ko ka committee ki jongi de ka committee kam ka yo e ka ta ka issue de ong pi ni bishar sansen ka meeting kata ka meeting ilap bakalong ta tingin sa recommend kasi isti ka sa puruk apa idi bitu khat wingon pyong badong thung fresh men la thung fresh ki ki khat lai ngot ba thung pi ki ni ki jing thung yi ki ni ki don ki ba la thung yi ki na do ki unai no ki di ka mesem stem hi margadan kan ni kar kom thung ki don atli ka benta koi ka benta ka ki thung lomba ka ni ka SD ki ba ra house unai Julai ba ka wai pa unai Desember di kata ke jung tung ki kutup lang ini ki khalai ngut pat ki nei ki lai phang
Hatu kung kita gi post pada habis. อันพี่ก็ลองกูนี่พี่ก็กำชมุดบาตั้งบาลองบลาเฮkertaเอาไงพี่ที่ไกลพมุดกี่ contractual regularize ได้แต่มันเองเอาไงพี่หังนี้ contractual กี่เดินดอกบ่ยูพูดูนายแต่ไฟเงินตรงนี้เป็นเงินช่องนี้ก็ตา Hatu kolong sufficient pada yang mentah ke tapi yang bab siu 100% na taka scheme kolong sufficient yang pada mentah ban siu tulop yang pada di kontraktual kita ini pun พี่รัตกระดาวlamar bangi lah ya kita ke komting lah ikran ya kata ti kan kalian ga jongi ngatai na kalian ga office apa kala pak yang iki kan tumi kan caka contractual pai ka la ki ban ndak ki kata ka apa ngila pak yang iki sya kata ka benta Macam ini ka service rule nan พี่ก็ลองกุมหนอมาทางเอาเนี่ยผีบากันนี่กะจึงทุ่งจึงใกล้จึงที่ระปาก็ได้คำสั่งชันโพสต์คำสั่งชันโพสต์ที่พี่น้องกุมหนอแล้วนี่เรื่องละประคัดยังอีละประคัดยัง nggak boleh nggak kali ni dengan nggak sukli pi bah ka service rule jong responsel ka syak mau benda amta ทำกับya kan suruh li de keren suruh li kan mengala jangan pula pingin orang lain jadi nilai ya insia syong nak kena ke komiti jadi kena syong tersetar haduk benalak men mengkreat men aman ni kena suruh lu dari ke orang ngai pi ya gitu ke kalai ngote pai bang sejuk yang ke kalai ngot nilai discontinue baik dari kini berbeda ke contractual ngim ong ai phi ton nai discontinue shot te ngi ai la de kila de ki kwa kila ban wan dia tu contractual Te kini ni bala terikat musman kini. ki Kini bala sa pensannya. Ki fresh lot kunti kat no. i try de kila tu ni ki kita ngapo si snap ni kan be garo garo ni ki ingka je ka contractual tumulong ni pi ang bagani sanction post contractual phi ka contractual ki ngala kli bhai ki ni ka bentaro phi ki contractual baro ang ni disconsol ki dan hado ya kan derpau tam nya kudu nai baro contractual no te ka jing seo ki ni ki contractual ang ni office ngiya na ka administrative service ka bangiyo na baka ka 5% na ka administrative charge ka man ki scheme ta ka bangi seo kata siyo di sinadi kamu kini contractual ki kamu kadang ka scheme ka bangiyo ngila ki man patang ni ki Nesta ni karon gulen chuo di kendu pi ka long kum ni kila dia ban sha ngila ka shiti shiki bai tu ki khalai ngot dan patang ya ni bagi tu ki khalai ngot ki fresh ngila discontinue ya ki tu ki lai pamut ki break contractual i discontinue ki na ka regulation kum regular staff ki tingi ai ki kum ki casual te ka syong haki laki pedang ni kata ka juno triang ki kum casual ki ngim sim la le tan ye ki Te kini mata kan luon juki abi kata te kata kam de kam is kam de kam Mula kita ki bala sa pa kata kunta Ito man sama to bang si amnet 5% mo yung contractual. Kani ka dik bang yan baka 15 finance commission. Yung baka 15 commission ki kendon ko ang ba yan 100% na katuka total ka baka ay ka grant ini dan ka scheme ini kalau ba ngit sino tagi contractual ki ba mostly ki di ki ba train nam tagi scheme ba penya ki msi la ba ki siya feel na kita pati po office room baka kami bang ni chahi kata ni ka dik ba clear hi ke bala batahi da ka 50% bang ila ban use kata 5% na kata ka isi ki kani kalau betik na napta kitu ki badai ban pe ki ndai na tu pa kan play mo am ni sha ka ngi yo ka kat kum ka ayu ti pe ngi ya be tang kat kum ki ba kham ha kham da na ka sanction post kung ko ta kundu. kadang miso kanu ko post ka ba kham sanction de ya kata ngi ha bale ni Naradang susu ka post ka baklam sanction ya katangin na. Pina kalian gajungi, kalau pi meeting ko ni kong ka bangi la syong la terba, kalau pi ngi la ya keren kum no bangin ha langin pala ban go detail ya ka seru-seru ngi la ya. Au mangi ban kan bahas man review ya ka seru-seru nang tangi la keren ru na ka banta ban thum no taki review ka recruitment committee na ka banta ka thum kam thum jam. Ati ki wei ki banta. Minum ya.
bảo thà năng này cái sinh giảm các bạn Bisa apa yang kita? em cái apa yang mention sen Okey. Kamu bisa pengkut nak ini. họ kita ki fresh ni lah discontinue On long ba. Long. nó ông nghe phim mình nè mà cầm đề social post Okey. ki post ki jong ki de ki post enforcement constable processor bar pion mali ki pion cleaner change man kum kita tak Tangi ipar ba kancing maguna bre ya idang jumlah ni yung ba duna cido idang jumlah pemirunta itu sa yung trade ni. siya ay mo pre enforcement balik ang ras it's kilit ang ras ko yung sa hat ko naman ha ay ka team so na tayo